Mugisha nyuma y'umwaka ushize imikino itaragenze neza bakari mu gikombe cy'amahoro bakari muri shampiyona mtangiranye zende Mbo tunashukuru Mungu kwanza kwa kumaliza mwaka wa kwanza salama. Tutangie mwaka hundi tunazani Mungu atasaidia mambo yatakuwa vizuri zaidi. Mwaje mutinzo gatoyi ariko mwasanze abandi bakora imyitozo abakinyi bose bameze bati Mbo abakinyi bameze neza naona ni bajore bazuri wote tutapambana tuangalie kama tutafanya vizuri zaidi mwaka. Mufite devoir continental muzakina Confederation Cup. Ubona mufite squad yiteguye ko yajya mu matsinda. Byose birashoboka, byote binawezekana kwa sababu tuna ekipe nzuri. Timu yetu ni kubwa sana, nafikiri tukijipanga vizuri tunaweza kabisa kufika. Hiyongeremo abakinyi benshi abarundi. Harimo niba ni babiri ndetse n'umutoza Harun. Na avantage kuri Abarundi. Bona gara avantage kwetu ariko ni kocha kwanza ni kocha hapa na Monaka tu Burundi. Nadhani tutatumika pamoja tutafanya vizuri zaidi. Tulikuwa na maproblemu ya familia, tulikuwa tunataka turegle kwanza vitu vya familia ndio tukuje tujipange vizuri tukuje. Lakini nadhani hatujachelewa, tungana prepare, tungana muda mrefu wa kutayarisha tutafanya. Nadhani sio mbaya zaidi. Ndimo hiyo ni maneno ya watu, kila mtu anataka kusema venye anataka, lakini kwangu mimi nadhani kilo wangu mimi haiko ndio shida ilituma naachelewa kuja. Tulikuwa tunaongea na viongozi wakatuambia tuje, tulikuwa tunamaliza kama problemu ya familia ili tufike tunakuja tuanze kazi. Urebye abakinnyi mwatakaje nabo wasanze imyitozo mike imaze gukora ekipe urabibona ku ruhe rwego ugereranyije n'iy'umwaka ushize. Mbo ekipe ni nzuri, tukifanya preparation nzuri, nadhani wamenunua wachezaji wazuri sana. Tukiwa pamoja, tukiwa na upendo tutafikia malengo yetu ya. Musore Prince ndi musore w'umurundi mugenzi wawe mbere yuko aza mwaravuganye n'umukinnyi umeze gute? Mbo Musore Prince ni mchezaji mzuri sana, anazuia, anapiga centre. Nadhani akijipanga vizuri atafanya vizuri zaidi hapa kwenye ligi. Wageze yakubajije mbere yuko asinya muri Rayon Sports? Nimeongea naye, tumeongea naye mambo mengi kuhusu timu, nikamwambia inabidi atie nguvu sana, ni timu ya mashabiki. Kama akiregeza kiloko batamtoa kwenye list. Asante.